Good evening, I am Mukrumjari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting ta bidi ba pum no mapu taram no okchiri. To begin with today's dialogue, I would like to start with a famous quote by Chinese military strategist Su Ji from his documentary written The Art of War. The whole secret lies in confusing the enemy so that we cannot fathom our real content. Howzek Manipura Jatarak by Masing Abata, Masing Aba, Irang Si Lepalate, Zatari Visi, Huzik, Masiki Yekna Basekanano, Habigi Equida, confusing of state am the Lahmagi Mongam the Oid Abra, Habigi perspective, sing to Yang Bay, Mamalakumaramna, with this. Not Masidega how to Harakanda 900 will arm and train Kuki militant, a Kuki infiltrate militant from Kuki Myanmar across the Kuki border that Manipur Lancelak Pase, security advisor na Manipur security advisor na September ki tarik kuni pan stayda akoi Manipur ki tongan ba jaga semi kuntra na group haido kanda attack satharak pa yai haibe ki wafam se thamkhraba matungda thi ba humba ki thabak checksin thorang ki thabak laukhat pana lehi wafam je thame masi ki makha tarak pada ngasi ki tongan na Manipur phong li pa pauche sing da su tongan ba kuki gi lup sing de ki thadorak pa press note mayam am na waipum chai haiba tare ngasi ki headline hoina madudi akoi gi hauzik Tarik kuni pana Zatharak Doriba, Maitegi Matak attack Zatharak Pagi Chingnaba Laire, Haina, High Latin Lane of Tokta Basima Sigi, Ona Tainabada, I could get IDLF Natolapa, Maru Oina, Mayak Sangba point, Tarukta, Tadorak behind the Taruk Yarakan Tadorakpa, Masides and Manahida Ibisi, Makun Tamiwa from sea, Tarik Kunipan stayed there, Maitina, Kuki, Matakta, Akugi, Landarapoya, Bagi Akibis labor, Madam Na, Totel sat down. Lauthokiba, Dagi Equigi School College in Loinamal Tingba, Mapam Dagi Kunako sing Jackson Tarang Tara Lena, but Tongan from Mayama Yar in detail, so in course of discussion the Lactagate, Bukatake, Loina, Nasagi Kudi case or Kuki in P, they are also of the same Aquigi opinions in the Mukitungan press release Hadorakan and Jackson High Lata, Lena Bagi Mayu Mayu on this minor, one cut like a lack way put on hype that to be honest. And then Hiramaswai say that Queen Sigi Kanan and Bagata Tamjariba topic C. September 28 Kukis Ploy, a red flag. Makoigi action C, Makoigi plan action C, Masi red flag amo oira kadori bra, Masigi mayon se karom the lakadori, a sign of is it a sign of danger? 5 areas and a kanan in Edinum Kadasi Kachapa topic C. Here must the canon of Dasaru Abina Veda Maktaku studio, don't see election to the Liberiba, Ikakumnazariba Panellists Akundi, Han Bada, Pabung Pocham Sonamani, Lamdamasiki Saknaba, Socio-Political Commentator, Pabuntaran Oktari. Luna election BDBC Pabung Tabung Bang Birendra, senior journalist Pabung Musatam Nokcheri. Luna election BDBC Kwagi Lamda Masigi political analyst Kwagi Ikai Kumnazari Oza Dr. Haobijam getajen Oza Pusaram Nokcheri. I hand base Oza getajen the Lactic Oza Han Bagi Oina Oza, what is your perspective? La Iba Kwagi turn of events da Tongan ba ITLF na case wana Kuki in Pina Togla Ganda, security advisor na Tarikun Manga the Sumaina Maitegi Tongan Pump Sing the Lapagi threat Akiba Lady and Pongo Kramatunki, Madugi Ona Tainabda, narrative on Cocktail Sumana Laka, and Monica Jackson Tarang Lobagi, Sumana Heart Elata Lane, Baka and Maru and Kugita from Sing Diana ABC. A hand but Oza see come my response to winning. An but the Kugi. North window yang biri ba manipur jako dem ka kuno usari karena ngasi asung level topic kana inda basi election biri ba panelist ani kogi tamo Sonamani mari tamo Birendra ka kuno usari karena ngasi host biri ba ison Surbala mari host staff ko dem ka kuno usari sebelah ngasi topic si koi tu dengan ngai oide ko first point de koi moje habitual layer hai tare moje ko kuki ya bajati moje habitual layer na machin thi boina lakoni na adu machin thi bagi machat lam hai tare ko adugi iroiner badum ba layer machin thi bagi propaganda amani haina ya ham lojage Adu luri badi sai ayasa luri badi isu je khonna muk tai tai lobu ya ta pot kharlei ko haji kuki no sathari umagi la longsi ekoi yamna manung mapan yam clear picture ma thole ko sididi da haji lei Manipur state ki lei ba security advisor oi ba Kuldeep Singh gi magi logic kai no ha ko question hangning bala ko magi logic kai no mayam di mase arai ba thok mate ko mamangda koi honorable konogi kogi secretary to minister NGO free na tang tara manga tha ama 2024 da yamna mayak lan ibchi thiba yawi sida ko it has been reported that about 200 armed Kukis militants have moved from Susampur and the rich Palton village
old and new Kaipudain area of Tamelong district bordering Jiribam district se mamang da khoi Chuchampur gi leiba main town city mo Chuchampur city lagi jaga dagi 200 arm cookie ko 200 arm cookie jo militant tamo ko masi move to hore je the government chief minister gi leiba secretary chief minister na magi director general of police da dagi chief secretary da DC SP Jiribam da copy to people chithi ko thena gare hajik lui question di अखोना मसिंग थिंगमदबा इलीगल इमिग्रेंट मयामा टेररिस्ट मयामा मणिपुर हाइजलगा सी मणिपुर मिसम हाटपदि हाटग लेरे मणिपुर सुगाइरा क्राइम तौरे हैबसी सी मियाम गाना रिपोर्ट मनी सखी ओरेको अदुगी मताइदा गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर अमनि थोलकपा मागी नोटिस अमा नतरना माना इयरबक तोबा मा कॉन्फिडेंशियल मागी यूनोट अमा माना डीजी द ई भाईजी मसी यामना इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की मतुगना कंफर्म तो रिपोर्ट मनी अदु हाना ऑलरेडी वासी दगिना था हौरपा था जनवरी था की तक तरा मंगा दा डीजी दा दुगुम्बा चुचामपुर दगी 200 आर्म कुकी जो मिलिटेंट को ले रहे द जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लांसंग रे इरान तरोने है बजान खंग गिब ले रहे अदु हाइबा अकोई कुकी जो मिलिटेंट कमु चनी सी हजिबा फारा बर पुल्लबरा नतो मो एक्शन लखन बा बसी अकोई अदु कंफर्म पीब गम किदरे असगी मनुंग सिदा मु यम नुवाई तबसी ngana hangi amuk that 16/09/2024 da ko 900 cookie ko newly trained to ko adu makana kana drone based bomb projectile missile and jungle warfare for the trail to adu gumba 900 cookie militants manipur gi manung da inter to na sai ko changre Myanmar dagi changre hebasi asi confirm ona secretary to chief minister namuk director general of police da chief secretary da advisor security da commissioner people chithi khoi phangya ji luru point di sai areas da hana already amuk state government na confirm to ga leiba dugumba cookie militant mayama नौ नामुक चक पई कंफर्म तो बिलचेट को कुकी मिलिटेंट मयामा सुगो मयाम जे ngasi फावबुदा सिकी सिक्योरिटी एडवाइजर लिबा कुलदीप सिंह ना मोजे फाराबरा पुल्लाबरा नतरना मोजे मथा तानथोखरबा हाबि जब गन रिपोर्ट मा सखै थंबिदब जे सा एडवाइस द कुलदीप सिंह रोल करिनो सेंट्रल गवर्नमेंट मागी मक्ता कै सानगे क्वेश्चन म खै चाव लाय अदु इशू दैट अमुकन न इबदी साई एरियाज द स्टेट ना लॉक थुगा थंबा दुगुम्बा कुकी गी आर्म मिलिटेंट को अदुगुम्बा यामना ngsaigi well trained to badugumba armed militant group ne lakthuaba moigi changhan gre moina maitai tabal lamjingda attack tawni habagi yam chaw thajaba leibu matungina security advisor masamakna press media da media house da manipur prajami pai biganu pakai piganu madugi damukta self protection tonabagi damukta security alert oinaba chawchawa madugi measure lokhatna koi leigre na haigre adubu lurei bu question namadi sa area ko lurei question namadi aikoi kuki MP hai ko Kuki inpi Manipur ko one look amana ngana hangi date 21st September 2024 da Union Home Minister da afongo si team e ko afongo si tizi sai to correction lambo chumba moni ibu tizi se jangkolon hoki ko wa ai gi kuki inpi gi secretary information and publicity ko publicity gi kuki inpi Manipur gi secretary na chithi e kalo moni chithi e ge habu Manipur gi lengak na state amagi lengak amana magi intelligence ki report ki matungina sita Kuldeep Singh na ju haiba legre ko Kuldeep Singh na haigri si security koi intelligence ki report ki matungina haibani na 100% confirm to yema haigra ni tamako ai taragadi adugumba 900 kuki armed militant group si ai Manipur ki tampak te attack tawrani haina security agency intelligence ki state lenga ki leiriba security advisor DG whatever my concern magi home department na akam section hall khut ga talaksida kuki inpi ko Manipur ki kuki inpi ko loop amana Union Home Minister da afongo chi thimi khale kam chi thi khale ka bu hajik changai bu kuki 900 kuki armed militant group se innocent ne magi layna ba mafam chana ba mafam government job pi ga do ni to khale hojiko very surprised tamoko sai area si da kuki inpi sai Kuldeep Singh ko hajening da Kuldeep Singh hajening da 900 kuki armed militant group to moina security lakh ama thajal laga karai legre na thiye ko thiye pha na bhona ri ga na prada masagi oi da padang ngang do adu oi da padang ngang kholo ane batam ko bandi madu thibi dra su ko kuki 900 kuki kai lege hai je hon khange ko hon khange hai badi that means kuki input na masdo phone na sogat laga moji gi damakta koi aadhar card pi ga dawani passport pi ga dawani ST certificate pi ga dawani mogi damakta economic package ma 2000 crore की project अमर पी के तो उन्हीं अदुगा 100 villages 90 villages की कोई लेकिन मैं मतलब लोग शादी नहीं गए मतलब पल्ले में हम पन्ना हो एक को अभी तारे का दिशा एज दा कुकी इनपी की होती लेकिन बा secretary information and publicity secretary और बा न्यूज़ जी book तो गई बंद कर गिनो
मा फाब कनादा 900 कुकी आर्म मिलिटेंट ग्रुप से काय लेगी खंगाने खंगुद्रने माने मोई बो चरेमन पीबा मोई वो इनोसेंट हाइरिबा मोई दमकता गसी चावना ngang ngami badu manipadu gasi thola abanina tamo hairiba misi book to kana doi thola ne aduna security advisor obi kulip singna kuki np gi publicity secretary obi ni pasi as soon as possible hayeng mak asi mak hayeng mak chiro phabi rakanda book as for login book tor matungda 900 kuki arm militant state lengak na intelligence ki report ki matungna piri badugumba report se mana khongoi na kan ustar ngai bofam jida kuki np se machi lo na yada badugumba sangsada mani lo ra foka na hairi mi book to ko ne batam book tor matungda hayir 900 आम कुकी आम मिलिटेंट ग्रुप से काय काय लेगे फार मतुंगा मुझे एस पार फॉरेनर की मखादो वगैरह आम मिलिटेंट हायरबनी ना गवर्नमेंट पीपल रिपोर्ट कोन पीबते तमको गवर्नमेंट आम मिलिटेंट ग्रुप हायरबनी ना जागे मगु थता आम लोगी मतुंगी ना आम एकी मतुंगी ना मगु थता करी करी एक पान बे यार लेगे जे भाई थमोन माथु चंगे अदा लेभम जु खंगबा लेभम जु पीरबा इनोसेंट जु हायरबा मोगी दमकता ngसागी इन होम मिनिस्टर चिठी थादना ngसागी चावनो वजाव लामन नि मिनिसिना डाइवर्ट ताउ थमगा सम कने प्रजा सिंग ngसागी 900 कुकी इनोसेंट 900 कुकी आर्म मिलिटेंट ग्रुप से थीरी न ngसागी मियाम द हाइबा जिदी कुलिप सिंगना असिदि द प्रजा सिंग द कंट्रोवर्सी ओबि याबा चावन नबो याबा दुगुम बावांग संगाम लांगबो इन थुय हाबा जिमै थमजगे बको दो अबु लुरैसे सिदम लुरैसी हाजु ले बसक सिद तंगाय फदन अमु सी थोखर मतुंग सिदा अमु कदौरे हाजु लाइ ngasi टॉपिक त लाकांदा ngasi ITLF na अमु लाइबा दे 28 से wrong negative अमु पुसलकांदा ओनते ना मैतेइना ओइना कुकी ताबा जगह सिंग लंदारक पै याय अदुना मेरम कांदा नो ट्रैवलिंग आउटसाइड कुकी जो एरिया ड्यूरिंग 26 to 29 September बाव से मपान थोक त हाजु वार्निंग तोरे मोइना अदि क्लोजर अदि border during 26 to 29 September से मासे थिंगन मरी border मोगी border एरिया हाजल मोइना को border एरिया काय काय खंग दे तमको अदि मणिपुर की मनु से मोइना border एरिया संग न मोइ तै थोक से सुगु मत अदि देन स्कूल छुट्टी इंस्टीट्यूशन में आम जे date 27 ने छुट्टी वना न दथोकरे total shutdown 28 मा total shutdown दथोकरे से बोले को सागी एरिया से द ITLF अमदि कोटु अमदि लैबा ngसागी कुकी इनपी की लैरिबा मोगी ऑर्गेनाइजेशन जिना सथरिबा लालोंजी कई हाबे जे असि मियाम न खंगन बियो अदुना मोगी मथक्ता हजिक 900 कुकी इनोसेंट पीपल्स sorry 900 कुकी आर्म टेररिस्ट ग्रुप देन हानदगी ऑलरेडी मणिपुर की लंगाक ना चिठी थारगा लैबा दुगुंबा 200 आर्म कुकी जो मिलिटेंट्स कंगो हाइरि सिंग जे पुंसल कांदा 1100 कुकी आर्म मिलिटेंट ग्रुप को अदे हेदोक्तना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौदबा गवर्नमेंट मस खंगदबा कोगी इलीगल इमिग्रेंट मयाम अमन पाइ लेबि तमोजिको हाइ बजिन जे कोइ हाना मसी सेंटर लेंगा अमदि मसी लेंगा सिदि द मरु ओइना कायनी दायित्व सिनै बदुगुम सिक्युरिटी एडवाइजर ना मणिपुर की मियाम दा अचुगुम कंट्रोवर्सी ओबा चबुना पुचकसे कोकलबगी दमकता मसो क्लियर पिक्चर थम चंगी तमको अदा कुकी इलपी गुम्बा आइटिलेक पटुगुमना मसाई कलकला थमकांदा मनुंग द प्रजासना अपंग सिबि थबसुमदि को यानुंदे अदा हजिक इफोंग फोंगबदा 900 कुकी आर्म टेररिस्ट कंबुजुंजे आर्म मिलिटेंट कंबुजुंग मणिपुर संगी बजे सिगी ओबा चंगफम सिगी ओबा मफम सिगी ओबा जगह खुदिंगसी कुकी इनपी न मेक्शन खंगे हाबसे मोनि इरेबो चिठी अफोंग चिठी न मेक्शन ताइ अदागदी चंगफम पीरिबा मोइबु गाइड तौरिबा मोइबु होंजलगा थमिबा दु मनुसिंग जिजु एक्यूज मोइना आइदि मोइजु मराले मी मोइना खोइना ट्रिट तरकाने मोइसिगिम थक बुक तो हम थु एबजे आई हमरा थाइ थमजै यामना अखोगी मरिक चुमना ओजागी ऑब्जर्वेशन थंबी थागत चरी ओजा आई मथंग जे पाबुंग द लांगचगे पाबुंग हुजिकी से तसेंग हारकाने याम चुमे अखोगी ममांगी दा 200 कुकी मिलिटेंट सिंगे चंगसिलक याबगी पाउसे लैरे हाइबसिगी मतंग सैदा हुजि ITLF ना हुजिके थादोरा इबमोगी प्रेस नोट सदैदा मदुगी मदु अखोई कुकी सिंगी मथक्ता कुकी जोगी मथक्ता मदुने एज होल सथकी दिस टाइम आल्सो 900 militant coming from military दगी entering from कनोदगी म्यांमार चंगसिलैसे मसिसु अखोगी मणिपुरना लैसिला थमगिबा खुलाई सिंग हाइबा तारे मोइना पल्ली मसिदा मसिसिंग खुलाई सिंग सिगा मसिसिगा पुन पुंजिला मोइदा अटैक चथरकनबगी प्लान तौबनी हाइबसे याम फजना अखोगी यामना कनो हाइबा तारे यामना विथ कॉन्फिडेंट अमगा लोइना हाइबदी यामना स्ट्रांग कनो ओइना हाइदे हाइबा तारे साइ मतंगे थमी अदा लाक्चनिंग बसे वी आर विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड surge in violence akoi manipur jik theng as because of this militant mayam arm militant mayam chathare iba akoi gi phujing asing asi pau irang se suki matik yamna critical level amna yakulak pase akoi ngasi witness oidi and we all know who started it first kanana masi kamaina haurakibno haibase masi amu puthoga akoi negative sajin draga so koi loina ma khangaga leida ba wafam ni haiba tari matang seida lakchaning base pabungda masi dai da akoi gi yamna chawba negative so onthok onsin tawraga swaida sum akoi lei pot ang ko lei bisi yamna chawba kano se
narrative se influence tawna bi damakta akhoi gi foreign gi forces ama yaurabra haibe gi pot am khagla eng sai akhoi gi enemy se confused tawna confusing kanano haibe je khangak tabai pot am khagla poi soida kuki sing sina haibe tare marom akhoi gi kanano se khang dabai confusing state ta thambai pot am khagla bra se lai kamai thamiding papung sai Surbala am 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏𝗧 any window TV staff namangsu malem tabir punsen kok nanjiri ai esteemed colleague panelists ani busu aina 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏𝗧 India is a gakpan especially Manipur those Manipur the labor armed forces punamuk or paramilitary or state ke administration thado oga khara state ke police punamuk ka se chin kuki zone control tawre ne chin kuki zone control tawrana leirabani higher ranking the labor authority punamuk su makoi mawad chatlabugum tawya 900 lai chakre lai kholi toguni phongdokpa khotokpa government of Manipur dagi pau phangba khotpa or khigi kan security advisor amamata haiba khotpa pau johanba khotpa pharena these are all top secret thing must it just become very open very overt akoina thabak se chehi kunthra ne pan kunthra ma pan torpada अगी डिपार्टमेंट की मनुंग दभाव अखुन आर्म्स एम्युनिशन लौथोगा चटप तंजादा आर्म्स के कोर्ट के OTE कोर्ट नाइक कवी मदी नुपादो माग बहुस खंगन दे कदाई चकदोरी है बसे खुना इबन ये खादलीबक मयाम मी चाम चनी लिशिंग अमा कड़ी है नहीं न पुगदरे मयाम पुनमस अदुबो से खंगन दे Manam operation sama chalak patanjatam very meticulously khallaga except my boss maybe DGP or IGP nattane kadai chakoi kanam te sa pau suko hohande manam di machine leak oiba tanjada kayam sathiye haibada enemy is within me haidana khone lawya aiga staff singda or aiga senior officer sing amamada aina mohida thajidaba natte but protections and confidential or ishagi security ki tamakta because akhoi ki enemy sing se akhoi ni yamna line lobu yadi moi khoi de yam sing bujani maybe enemy is within me hai bese leito se jamu bangladesh se talk thibo Sheikh Mujibur Rahman tanjaduga I missed by 2 days market security ki guard oibo officer duna Mana gadi the escort tawle chappadana mana mapu mohi mayambulana hatok pire yung tawri singom kanada thajiru de gejek adu Manipur the thoi base governor Manipur na secret could give covered the tawdana top secret the piram matarabadi paper is a tho maidam asum news the kadong de sumase mapan thon de hand to hand top secret kari contain no koi high de jengani even koi security advisor na phangabasu excellency governor phangabasu masigi makki criteria on of that information is absolutely required to be maintained akhoi di pura bazar tha do kuki chama ma achama panchang re moin mi kunthra base chang re adu chang re ada chang chin kuki jo hai se aigi imanaba getajen hai re they are not only liar, they are called the blatant liar. They are a habitual liar. Nung pok the chakani hara nung chup the chatpamini. Haji mokoi na tali be demand me mokoi sa moi topi tamni moi dadu tagu tamni adapram hairi she kanana tohli no. Mapandigi laga unauthorizedly laga tawri be irang si punamakta akoi the threaten or threat perception. Hai the kuri tawri tuman maya daba akhoi the khorong ba akhoi shiratra haina kihin ba ton mun to fear psychosis am tholi ba se Manipur government as well as the government of India 355 article ka malik can I raise these questions why this apprehension has been made to us always are you not in a position to control and command this Manipur and these Chin Kuki terrorists how emboldened and how dare they say that we are going to attack, we are going to kill and we are going to do all this thing as if India government say okay ye banana sarkar hai beta
मथौ लेत्रबा मपांगल लेत्रबा सरकार भारत सरकार नखोइसु अदुम यमना तोनब्रने नखोइसु चीन कुकी जोगी मिनाई ओइरब्रने गीतांजन साहब ने पनग्री highly but those terrorist people may be exaggerated, may be highly exaggerated. Machin thibada thak wang khaba prithvi de lebani lalba saruk kade karigi nakoi phadagi karigi action lodage. Why such kind of statement they have dared to issue? Hai buhang malaine noina sungto to togdoi tamakta si chahi amaga tha manga tarukta akoi de mangal liba akoi de high tension lehliba akoi the hypertension anaba poli base Bharat Sarkar nakoi na tori base karino nakoi na pami base bu karino ngasi tamdali ba miyoi sing akoi 100% akoi yam na kaneto bu na kaja shoy be khopo so jarong muni koi marak to su ghuran peran masi jawi chinti kar jarong muni but not at this large way akoi ne kari ma haina matho akoi ne toro immediately you'll come to arrest us. What authority you have, government of India, when you give so much free rope to this, the blatant liar, this killer people? You give them so much free rope. What authority you have, government of India, to arrest for a minor, a passing such remark, some sarcastic remark? What? How dare you arrest the Manipur people? Nakoi micham khanai. Nakoi patte ne nakoi se durbasa olabani nakoi se noi yakoi de miyeng na tabajengi asuk jam na foreigners singchana laga terrorist singchana laga asuk jan moina pong na ushit na tawriba puna mak tahliba puna mak se क्या आप समझते हैं कि हमारा अंदाज में नहीं था? Do you think that we didn't know it? We knew it very, very well. Because the design was made. You have covered up. Your eyes are closed, government of India. Your forces are blind. They have allowed them to cross. मारो भाई गोली मारो मणिपुरी को खत्म करो. क्या दुश्मनी है आपके साथ हमारा? भारत सरकार बोलो. न कोई नते अखोई मीचा मापन हटकनी मिलिशिंग हटकनी मिलिशिंगनी तोकनी हाईवे तो री पुनमक सब नखोई न ngasi वौस मनुंगदा मखोई द मतिक चाब दंडी पीदर नखोई न अखोई द त नैरिबसे what Bharat Sarkar, what do you think about us? नखोई नखोई नोई नखोंगे मखाने खनब्र नखोई अखोई नखोंगे खुया ने खनब्र. Don't think Bharat Sarkar जब मणिपुरी जब जाग उठेंगे अखोई ने खुलाई फरक पतन ज्यादा नखोई से वागनी को नखोई ने कोई भी जबरदस्त खुलाई पायो हाई ने पहन गदोरी से करी गिनो ने भारत सरकार असीगुम सच करनब थ्रेट परसेप्शन मिगो द किहनबा खोटपा तौरी पुनम से इमीडिएटली फादना मतिक चावा मको दंडी पीदना आदा अंडमान निकोबार जेल का थादन मपुन चिप थादन थमुदबसे तौददन नखोई द ngakta नैरगा कनुगी सिक्योरिटी एडवाइजर एंड द गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट 355 आर्टिकल से अमनमु चिंगनी तौना फागी तना थौरी चिंगबी तौना तौना लेबिसु मतम रनी भारत सरकार तौना नै तो जम लाली नखोई बोको सुनिया यानिंग दे तौली पुन मुस नखोई नी नखोई न तौकी हर बदे आई नहीं ततना है 2 घंटा पुंगनी बुंग दन है तो बुझाई ने नखोई लेफ्टिनेंट जनरल दैट फेलो पीसी नायर न बहर में दरा क्या अब क्या कर सकते हैं उनके ऊपर पीसी नायर के ऊपर? ओके बाबू अब कुछ नहीं कर सकते. शायद आपका इशारा से पीसी नायर ने अपने जुबानी बंद कर दी. मान तुमिन नहीं भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई तौगनो है ने तौब और मुद्र ने हाई आई एम पॉइंटिंग फिंगर ऑन यू. योर क्रेडिबिलिटी ऑफ भारत सरकार, योर क्रेडिबिलिटी इज इन क्वेश्चंस. वी हैव नो ट्रस्ट ऑन यू. तौरी बच मचिन थीरी बट दिस पीपल नहीं करी उन्हें फादगी करी एक्शन अखोने तो से खोते जो फाउने वी आर इंडियन अखोने लालो से फाउने मीनो सुगम terrorism laga akui ishagi inning tamale pak to akui do ki halaga akui leidbo ya tan ba tum ja tan ba to no ko ki hal se
करी गिनो खोइन एक्शन लो दगी हाइ ओके पाबुंग याम नुंगाइ जे अखोय पाबुंग दगी थोलकपा थमोय दगी थोलकपा हाइतरे असुक याम न कुइ रबसे करी गिदमक तौबो याबा मयाम अम लैरे अद इंटेलेक्चुअल डिस्कशन फोरम मयाम दा सजेशन मयाम अम पिरे लोइना म पुथोए मसी कदबगी तौदे ngasi फावबो इंडियन गवर्नमेंट गी कंक्रीट ओइबा पॉलिसी ओइबा सोल्यूशन जे सॉल्व तौनबगी दमक ता अखोय अमता उगो फंगदे amna manung mapan naina हाइबा तारे अखोय गी सुमै पोट अमखक लैदि अदुना अदुगा पाबुंग नसु याम थंबी गी फजबा पॉइंट दा हुजिक थोगलाइबा ngasai regarding 900 well armed and 10 Kukis militancy की मतंग दा फोंग दो रे लोइना बबिक डिस्क्लोज तौरे वायरल ओइरे मसिदा सी टॉप सीक्रेट पोसे दे शुड हैव वागन इट ओइगदबनी मियाम दा कदबै फोंग दो रे नै पाइस पाउसी मसु लैरे दुगा सिगी मतंग दा खोगी खतंग कनो तौबा मा हाइगद्रा मतंग रे ओजा बिरेंद्र लाक्चेगे ओजा सी संगक पै मतंग से खोगी आर्मी ना हंगबसी 500 well armed and trained militant changa kibasi magi sources amasung detail se pira u oina demand to ko potnam ko laidi matang se daida akoi gi MP akoi gi professor bimol akoi jan hangmusi koi gi army ga kaino siga lenga ka se koi gi pau phaungadra bra kamai to ino haibo wahang tu chaw thokle haiba tare sai matang chana amu akoi ne kamai yeng be kamai thang bini goja Surbala Northeast dialogue ki ngasigi discussion sibu miyeng tabire ba yeng biriba lamdam sigi nuksi zaraba khuding mak aina ikai khomna sabo chari khurum jari Northeast dialogue ki stapuna makpusu aina ikai khomna sabo uchari aiga lingse phaminari ba ikai khomna jari ba expert panelists ani busu agi thamoi degi apen ba phongdok jari Surbala let me come to your answer. We see the stars only in the dark nights. Yes. Thawa misakti amamba khakta da ugane ko. The people of Manipur, especially our community, is very much sensible. We are not less and we are not greater also. Hauzik yamna alarming oiba yamna panic oiba situation amada akhoi se thamme thamme hojik se akhoi na thamba na te thamak pani kamai na thamai hau ki ba matam kharagi mamang da authority na security advisor na unified command gi chairperson chairman oiribagi daita pubiri basina karigumba input khara degi reliable oiba source khara degi madu chumme haidana authenticity ju leireba matungda media da phongdoe sumba matter ma leire tarikuni panda sumain tawdana maitai singda landana ba akan balan chathana ba haitare lan haudana la abani moina khoina lan tawbanate akan balan amuk thengkhang naina sathaba horak tore haibasi karama matamda kanage machandagi khangi haragadi security advisor na haire law and order situation of the state security advisor na hairabne na it is enough lore wa haibabu to tawbudabu akoina khanagadabadi security advisor na 900 change hairabse aseng ba Kukis people na kayano Bangladesh ke Chittagong track tagi changai ba mayam sigi manung da mi kayam yawe Burma dagi na kayam yawe Manipur dagi na kayam yawe akhoi gi loan ngang ba sing sina kayano makoi gi loan si phaungna ba ngam da ba moi masel kayam yawe hai ba se mi chamapan changai hai ba du hai ba ngam ba ni na madu su khangba mama thu eba yes adudagi mo reported Hairi basi changak basungat na te hai basum layaba karigi some months back some years back many these kind of people have been trained in Chorchanpur, Kaithelmanbi, Tengnopal and some parts of Chandel district also Kaithelmanbi ki jagah kharada Chorchanpur ki jagah kharada Chandel ki jagah kharada Tengnopal ki jagah kharada Kangpopi ki jagah kharada PDF ki missing se India ki security force amana more say well trained to grey haiba musulayaba aduna akhoi doubtful ama oheleba mi chama panse taseng namak changa abra natragana hanale namba kangbu dura haibse masigi matang sida akhoi da chamam na bam pole
changakpasu oirasano hana lerambasu oirasanoba. But if the matter is conceived, maitai de attack tawgadore haibasi khangabanina kari precautionary measure to protect moina attack tawgadoriba maitai sibu ngak na nabagi tamakta sarkar na kari thorang lokhatlabage head sar sonamani na habigi karigumba matamda kanagumba kharana yam suspicious oiba ek ama engonda ai isa da tawge haiba taradi suppose aina delhi sataro ai hangchit chatkani hairaga ai hayeng pai doine security ma maintain tok doini madudi confidential yam oiba pot neba yam confidential oiba pot se public ki domain de puthore isna di you the people you take care for your survival nangi punsi se hingadara natraga sigadara haib se nasana sagi daita loro haib ga chamane now law and order situation of the state security environment of the state it is not concerned with the chief minister it is concerned only with the security advisor ne neba mi kaya manga ka aga hat khre jiribam den hantum na leiba ahalama yumdu da sangaga phamungdu da nomain ka pa alame mi kaya ma hat ki bidagi masa thiba phangdadana pangong na sadana poloi gre ngasi phawbada madugi sigiba sing dugi masa udabagi mama mapa imung manungna tengthariba mayam sing dugi maichak tu di moi di phaw leite ko la ne na tawribsi we are not waging the war against anybody else it is only this group that wages the war against us moina ne bkhoi de lan ka pa ibusu moina ne bkhoi de bom thada de ibusu no one of us akhoi kanam ta ki mayok ta khoi ne lan ka pu busu leite bom thada ru busu leite amata leite ba luri bse hujikti mi chamapan chang e haibase manipur de leriba cso na haibena te public na haibena te public ki mahut siliba organization amata na haibena te ba sarkar gi maikai digi haira abaneba security advisor na sole responsibility of the law and order do madu pari ba misaktuna phone na public ta haira abaneba adu ita di ma se Bishnupur district ta chama panji ki manungda Bishnupur district ta na mi kaya karai da legre ko adu de di kakching de na kaya legre thobal de na kaya legre masi kanam ta na khangaro moi khara na khangane ba masi da chumak bu wafam am leyeba once Home Minister of the country Mr. Amit Shah has said Chingi area say hill administration it is to be done by me you take the responsibility for administering your valley areas. Now security advisor seems having some advice or a distinct relationship was a center ki wataraga Delhi na Manipur sarkar se Manipur se Delhi na rule to rabra haiba potam leba whether Manipur government is ruled state or is it ruled by Delhi security advisor concerned to abnina it seems Manipur se hozik ruled by Delhi haibana hozik lakh reba public feel it this is true adu daneba Delhi na Manipur se rule tawre haibasi daneba ngasagi public sadaran miyam na general public na they lost their distinct trust to the government is what government is an agent of the state to protect the integrity of the people Lamdam sigi leiriba mipam khudimaki integrity do madubu ngak senana bagida makta state ke azena mo na leiriba government eba that is what we call established authority but since the beginning of this thing ngasi bawoda kari dawrige habnida yengoba national media da ikoi kuidringai matamda koktukta drone da bomb hapaga thadaraktana mi sire irang thoe adudagi moirang da misal kapsalaktana moirang bazar manak ta dana lan awrai gre kukina national media da started the discussion kari gi matang da kuki people singsina kamain tawdana Manipur sida kari tawrige habase sigi matang da naina ba hore adu naina ba hore pa matam dai di kuki gi mi singsida setback am lak pa hore hausi 28 seat tawni haibasu ngamde tawro haibasu ngamde ba maram di agenda ama it seems there is one underlying philosophy agenda ama laibodong tawri ba karino haibani da moine tawri se
करीनो मोने सानबिसे हजिक लूरीबा ख्वाइदगी लूरीबसे ओजा गिटाजेन हाइग्रे सेक्यूरिटी एडवाइजर ना हाइरिबा वादी अतै नते मी चमापन चंगे कुंट्रा न खुजिंग ओइबा सिंगसे मसिना चिंगया तमयादा लेबा मफम मफम सिंगसिदा मसिदा कापसलकनबा अतोप अतोप मफम जा कापसलकनबा थौरांग तौरे हारे मदुगी ओने तैनबदा हुजिक अमुक करी लाए ITL ना कोटू न कुकी इनपी ना हुजिकती तोंगान बु वाफम अममुक संतोरे अब अस अतोप अतोप मैतई भेली की सुम ग्रुप सिंगसेना अखोइद सुमाइन तौदना आक्रमण तौरानी लान हौरानी लंदारानी हाइदना मोइना मो अतोप नैरेटिव अमदा डायमेंशन अमदा मु पुसले एरकांदा हौजिकसे कनादा मु वारी से करीद मु हौलकेदा मैतई न खोइद लान तादोरे लान तारकदोरे ना मु पुथोरे एबा मैतई कनामतना खोइ तारिक 19 दे सी तौनी हेबसे कनामतना हाइबनते मखोइगी security advisor aduna khoida press to tham the public miyam the tham giveneba madugi wathok tu neba madugi wafam du neba that was discussed national ge television channel khudimakta how far the matter is reliable kayam yam chumbi kayam yam na oibi have say madugi matang da neba chaw na khanar ei se neba maduni adigi aina haining ba point ma khatang lei fast round sida अखोई दो हुजिक से एप्रेंजन से याम ले ये सर एप्रेशन हाउ एप्रेंजन से कमाई ना फाव गए दा हुजिकी कामजोंग दगी ना उखरुल नगा ताबा अखोई की डिस्ट्रिक्ट अनी से की बॉर्डरिंग विलेजिंग से मस्जिद इस्दा म्यांमार रोम दगी आंगा पफंग न मीजे संगसल ले यस मखोदुदी कंसर्न डिप्यूटी कमिश्नर सिंगी खुथांगदा कयाम यामना चंगे कयाम यामना रिफ्यूजी ओइना लेरे मखोगी दमक करी करी तौबे याबा सरकार ने तौरे हाइबसिदी मसिंग खंगदोप ngमेबा बट व्हाट अबाउट द कुकी एरियाज कुकी ताबा से मोरे देगिना चोरसानपुर बाउगी मरकता लेबा न्यू सोमताल देगी हाउलेन फाइ देगी हारिबा मफम सिंगदुदी करी तौरगे से डू दे पब्लिसिस मोने खोद खंगन ब्राबा नथिंग इज नॉट नॉन टू अस असिनी सिगी मतंग जिने बेबे क्वाइटगी लूरिसे मसी अहान बराउंड से दई थमजगे याम फजना ओजागी ऑब्जर्वेशन याम फजना थंबी ओजागी मोड बेबी दई ओजागी ताजेंद लाक्चिगे ओजा कोगी पबुंग नसु ओजाना सु कोई मयाम ना हुजि पबो कै दौदे हाइबसिमदी अदुम नुंती गे दुम हंगगा लेरे पाउकुम फंगदे केमता थोलकते अदुम हंगनबगी दुम कनोसु लेरे हाइबा तारे हंगहल्ली हाइबा तारे अदुगा अखोई गी पीपल हाइ तारे इनोसेंट कॉमन पीपल से आर कंपेल्ड टू टेक आर्म्स इसान इसा गाथोक जनबे दमता खुलाई पैखर हलपै पोट अम लाकपा अदुगा करी प्रिकॉशन मसी लौखलगे हाइबसिमा मयक इसेंग सेंगदबसिगी पोटसिमा दुम लेरे अदु तौरिबा मयाम से अखोई सिद कनाना कनागी who is taking the side of whom हाइबसे हाइद तारगो जो people feel it ओजा बिरेंद्र से आपन थंबी कि सिने फाइदेगी मरु अबसे अखोन लोइना फील तवी ओजा लाकनिंग बसे ओजा बिरेंद्र की ओजा हुजिकी अरोइबगी कुकी गी एरिया सिंग दा सिददी मसी कमाइन तवी चंथोक चंगसिन गी से हाइबे पोट से स्टेज आई रेफरेंस लौजर कांदा ngasi ga ITL पन थदोरा की बसे दा मागी कनो से यावरि से अखोगी border थिंगजिन बगी ना अखोई यावरि से नंबर 2 द पॉइंट नंबर 2 द हाइदे क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स ड्यूरिंग 26 to 29 September 2024 हाइने यावरि से सिगी मतंग से दा जगिता जन लाक्चनिंग बसे जा मसिदा यावरि बा बॉर्डर थिंगजिन बगी ऑफम हाइने लाकपसी अखोई कुकी सिंग बॉर्डर से थिंगजिनिंग बा मतम द थिंगजिन बा चंगहनिंग बा मतम द चंगहन बा हेक्ता यापगी कंट्रोल तबो याबे पोट म खक्का साइदगा कनो तरपगी तौखलपै मवंग अंखलाक हाइ तारे स्वाइ एरिया से दा कमाइन थंबिनी क्या कन्ना कोई बॉर्डर की हुजी फेंसिंग की कंट्रोवर्सी लाइद बने चन सुबला कनो निदा बॉर्डर सी एयो खनदी सिगी लेरिबा कनो की ब्रह्मागी नत्र मणिपुर की ताइनरी एरिया की बॉर्डर से अमदो मानदे न खनमे दको असिगी बॉर्डर एरिया जिति मौसा ने सेंट्रल गवर्नमेंट ना अदुम कुकी ताबल लमजिंग हाना अदुम बॉर्डर फेंसिंग खागिरो हैबगी मोगी तोंगान स्टेटमेंट न्यूज़ 9 नगर पी स्टेटमेंट जु फोंग लेगरे को इशू दी अजिक कुकी सिंगदा ब्रह्मा बॉर्डर नत्र मेमा बॉर्डर एरिया खरा जिदा बॉर्डर थिंगबा मथो होते मजि पारे मन पामै दी border area jamo kai shange bu maitai singa tampaki area da mo smoking tori ba sagi army central security force na thak thami ba jaga ja khara haitare ko sidi da mo gi toan chatri ko mo si munam da mo border no sem ne mo na si border si sagi in that sense mo na mo si mo masa si sagi manu khat ma leba am da leba gi type ngang mo wang sang ne mo ngang si jun ko adna mo ngang wang sang ya ngau ngang gi wang sang ne khoi bhai jage ko ai nga si di cook kan je cookie kang ku se yam na sagi अंगावना मई थाना दी युम आई लाक्षगे दी सा एरिया सिदा
मोना इशू दैट मोना हजिक ले फिल्म जिदा याम नोई तबसी हजिक ले रिबा border के दुगी दागी मोना border facing border को ngasi issue di yauri si border shield to ko pa haibani ko याम clear picture tham da bani ko to to ko ai border sin मोना border sin do bai si kan na te ba maitai singa मोना particular moi sing marakta leiba yaga khada मोना ha da hona sai ko ka da ko gi kai na ma da मोना se ma do ko gi kadiba ko gi red zone cha kadiba rati buffer zone se mi dana buffer zone se ma do adugi da khudong cha ba ka ha na border na madu maitai ga khogi marda border ma gi type to na moi se country ma ta lu thokoi wari ni da uri si ko border on thorak pa on thokoi wari ni da na ya thasi ko aduna kashin te mo shu mo te ne shu de no ai di si issue na te but si da khatam question la kan da masai gi sai ai si de shubla ko haidi ni na cookies na tori na ni ti ni ngam si da sai ko tamon na so habi gi da ko tamon na tamon bin habi gi da that 28 ta 900 cookie arm terrorist kangbu jina attack tor ko ya he ba already torkre tawre na lore khoi tawat tawre lo te tawre karai da jiri da hore jiri da sigi order di thokra matung da continue asi ba ko da garang matung me kapal lep tamo ko adugi sabsaba evidence pi har ga di madu da leiba security forcing madu tariba debate tariba central security sing state security sing ada leiba government gi leiba sagi SP DC gi di pang khanga ni tamo ko hauji ba da jiri da continue me kapal lep ta ba je sagi influx awal leiba am terrorist ko mujing na mogi to ano part na mai tare ko mi kha hapsa la kan da dum to hol musu me tam ko hawi ko lawani da cha hawi ko lawani chal chukla ko de na mana sai agency da ngasagi ngasi ngarang ngi paper news ma da kemogi ko kemogi lai ba ko gi ngasagi chairman ko gi silent hokip na ko ma na ko president thok ma ko uye ko mo na ji tali ba posak demand ji separate immigration demand to ri state na te center da ni hai ala na hai sai ni tamo song chong wi ko bloody ha ge ko bloody silent akip se bloody ha ge ba hai ge bodi mara se ronda ba palli ba constitutionally oi ba mawong da politician gi oi ba demand to buni hai ko adu me ko bloody ko chin se ke na te ba magi constitutionally tan right da mr mahal ha yo bro civilian halaga magi to anda separation tan ha ba je ba constitution yo bro ba adu ko ba ma thong khang da ba adu ko ba sai su ko ke no gi ba su ko ma ya ngi ne ba ga center gi le na sai da bias leina michang mi khan nai na mas da wa na tar le ji chen subla ko sai da di ko shudi ma chole ba ko ya ji ko ju phagara phagara isa mak se koi master sin jare ko then lo ju ko sin jare ko tamma ba ihe ka tam jore ba tamko is pa lo ya ba pa ha mi le ba adu ma na sin pan da londa am sin le ba sai da ji ko gi le ba lo na ki fu sa di tamko hai tamon lo ya ha ju ya di ya re ko lo na ma ha fu sa de ko gi le ba intellect na tra ga sai le political leaders no wa ga matam da mai ko ki war hai mai ko ki war he hai ba tamko mai dai war to mai dai lan to ro no ta adu ngasi ITL ko tu na ta na wadi ba mo gi sheso ma ya no si no press no ta ko ka na di mai dai lai ko bu ji no sai ta bi mai dai ko happy bi ni tu bi ni ka crime to bi ni mai tha bi ni ha no pa le blend to ide ba ai ko gi mi jin ji na sai political leader khare na community ni ko thok pa irang mai dai ko ki war ga usla ngang ba tamko ma si ko to yo tho ba ne la si ba ko da mai dai na hai man ni to ri ta bo adu gi chawman gre ko gi kolom pai ba mantri ko ore ko ta fa na yam boss big boss lai de la kala wa ta khan gre ba muje ko na ba adugum ba political leaders na lang ko wa ji yam na ko gi wasa gi record le ba tamko ade me gi mas gi hoju de bi issue se ba tai na ho ba ko gi na ho ba hai ga to ne de na mana sidi da mi khare ga ri ba hai de mai tai ju shi ko gi shi ga hai ko ki na si na part amani mai tai bas bona halis the intention ne mai tai da halis the intention da halini adu intention na har pa la ko mi do ko na defend ko si ba ji di ai fa lo je ke to mo lo je ke to mo di a chi ki posak che ko gi le mai tai ji na khar khawon chang ne ko adu haju le issue ji hol me yam ji na hai ga do je ki na lan to ni ki di ho ji ko sai area ju ko narco terrorist ka na hai si da ke no sa hai re ko to mo ke no sa do je ri ke no gi le cha men oi ba sale ko ki bai re ji ai ko na si ba u da me gi de 3 da si ba u da mai tai da ka phi le te mai tai gi chi ngau ma ko hat ki le te mai tai da ki le te hai si hai la ba si ba u da mi sa si hai la mi ne ba ta ko ai ko ni so na kan da na sa gi community ani na ta nu si san um thani ne ba asai area se ne ko na bloody sale ma ki ben hai sa ma ko koi ta bo si ai haring da ne do ma si mo gi su ko ba habitual le ya mo si ta 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 ha bi gi ko su ko ba ka he na sa na mi jai ko gi le bi me an ka khang tam chang e ba ta mo ko lo ba bi mi yang gi ba life property asset ko la ke le bi ba mi yang no si le bi leaders gi da sai area gi yo ra ga di haji le ri ba ke no gi le ri ba sa gi leaders na lu bra ai ko pro lu ba ko sin la ko le ba ta mo ko sai area gi da ma ya gi gan da ni chang e adu chen sai area ha ni se
border sin da ko khotpa ga je achoba international border da te ko usitai no khoida ai khoi chadok kasin tawriba chucham bu chatliba adani ato pa chatliba maya khoi tongan ba community chatli de pramani ko ato pa khoi hindu khoi tongan ba khoi manipur khunda minri ba to pa jati sing adagi maite pangan sing muslim chatli na chucham bu tam ko chucham bu chatli ka kam ko pina ba thong chatli sing mo maya ngi mo gi bagi area mo mo konjere de jaga khare sida border sin thukno wi ni ngai wori tam ko ana national international border ba thing na kotna masagi mo no ojaw ga mo thong tu di ka shung moi ichen ko to utamu usita ba simna bagi mo londa ne mo thore je ko manipur gi pikra manipur gi manung je da mo na border ma khaido kan da maite ko gi ma border khaido kan da border sin to hai je challenging ma usita ga ne ba si ko ana sai ejal ko hajin ni si whatever wasi manipur gi oina ko gi sagi security advisor ebiri bai shama ko kulip singna ko yam mun khangbi ga do si everything khuding mak se lakhri ba mi chama pon gera mi lising gera ga si crime tam kangu sing je sigi ko sigi to kan ma sagi funding ma ta sigi team leader to sigi ba mastermind san mi je kana je ke no gumba so itl ko ko tu gumba ko ki inbi gumba ma gi si so gi funding ngi le ba du gumba funding ngi leader sing je phar kan da ro tho do ni masa na phar ya bai rules di yawe no yawe si da moi oba evidence le ta mo ko no mo je phabi ra kan da wasai 900 cookie आम कुकी terrorist militant कंगु दुजु थुकजरानी देना मन असदा crime तोरि कंगु सिंगि थुकजरानी अदा सुगुमा लालौबा फयं तुयं तोबा मणिपुर दा ब्रह्मादा बेस व मिय खैना संगल लगान दा कदौरे मणिपुर दा एखाइ थिंगाइबा तोबा मणिपुर दा सोम हंजन मणिपुर काय नबा सिनबा सुगु मयाम जे अखोइ खंनि नबा चंगि साइ याजु खोइ हाइनिंग दिना political gi ba minus lo नबा माना दु हाइबनि हाइबो हम सुला तबको ruling गरा opposition गरा कुकी के एमएलए ता खाइदोखरा मतुंदा लेमहौरिबा एमएलए ने आरुजे मासि लेबा काइदन नबि दम तमगि ओबा अपुन मगि स्ट्रेंग मा अपुन मगि ओबा मगि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी संगे एबो बथौ तारे एबको साइ एरिया जिदा जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी gi लेदिबा थांजन पाउ गुते हाइबनि पासि कना नोजि हानि एक्स एमपी नि कनागी चीन स्टेट म्यांमार gi तमको मासि एखोने हाइबदे हिस्ट्री जे पोरबनि तमको देन हजु लेदिबा साइ केने gi लेदिबा पीएस हॉकी कना नो को मागी बर्मिस ओरिजिनल लेडी सेप्ट नागालैंड मा सेप्ट लो लेडी है तमजि को सुगुम बर्मिस ओरिजिनल ओइबा दगी देना मना हजु लेबा केमियो हॉकी ओइबा खोगी एमएलए मो ओइबा से साइटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की एमएलए ओइदुगी बागी हस्बैंड डेविड हंसिंग जिबाई मवानी बाई निपानी तमो अदादी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट से लेगाता पॉलिटिकल रो बाई पावर कर पाइ ल होना कांदा पॉलिटिकल पावर कर पाइ कांदा लेबाक थुगाइनो सिनबदा अदु मंगालो पि पॉलिटिकल विंगी लीडर नो पॉलिटिकल को की लीडर सिनजिगा सुनना कांदा ngaki refugee mayam haidare ko adu mo foreigner gi mayam sungala kan stila lobol khal kanda manipur india gi leimai da india government da mogi oba demand ma puthok tone nei na ngoi ka khi habi de ko su phangna ta batamo ko ngoi khale laga drug ka number 4 ka ta laga popi ka tha laga na ngagi shoe to thila kan manipur thukano sino dum ba family ko husband and wife ko amana politician da amana lalobai ni de hela kan da manipur thukano sin mujidi ai ko gi lei political gi liwe mayam ja asi तमो साइ याज moi pathamo सेम चंगे मोजु को moi लेबा की खनगदरा जाति की खनगदरा को सिम खुसिला लाने तमो को और साइ एरिया को नया को हाइनिंग दे तमो साइ एरिया तबो साइ एरिया को हाइनिंग से जों सुबला जि दे फिल्म जि दा आईटीएल ना कोटुना हाइ तौरी बमगी नीति नियम खुदिमसी अगेंस्ट लो को मणिपुर स्टेट लेगा की ओबा द सेंटर की मंग लेबा लेगा सी मंग दा लोगी मयो को तो का याम यावरबनिना ओ लोगी एक्शन मन को पंचो मेयो को अन साइ एरिया कुलदीप सिंह ना फर्स्ट प्रायोरिटी पीबी के दोजी न्यू समापन जी मा मसाना वेल कंफर्म नि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मान कंफर्म तो हाई गरबनिना साइ एरिया द आईटीएल ना बॉर्डर की एरिया द लेबा को बॉर्डर सिंदोरी का हाइबा को देना मन नासुना कंदा मु समापन जी साइगी अगमन की कोई के गरमना कुकी इनपी लगा हाइबा याम नुसीबम पली तम हाइ एरिया सी कंफर्म तो तम हाइदा 100 kilometers from Myanmar ko asi kilometer chamagi khong laga travel to kanda travel 100 kilometers from Myanmar travel to kanda bringing their parents and the book khai tamako mai kolong le ke para lagan hayar se torom lapuni to very funny adu ta gadi sai es for logi matung na moisi ta sai ta gadi refugee na travel sai mai foreigner eki makhada to hom ma to bra ko shen lakni tamako adu ma am ni ta hondana aya piri ba kuki ebi suma ga hiti kolip singna dum chalo pha ya ta pha ya ke buk to ya ke to adu suma ma yam je chen kemte ko hajin ni ji khane ne jai ba ke mete haju le film ji da ai khoi min na ko shin na ba khoi pa mai khoi opinion me am tham jabai wani to but haju kuki ne to thawong ke a ji di ai khoi table ne ta ba ta ni proof evidence ne ba ta ni sam na hanagi IG waramba CRPF ki khoi kari former ex ko to mo mang na interview to gi bo adu de yaw ba PK Mishra hai ba kaino PK Mishra ga
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯒꯨꯏꯇꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨ ꯀꯩ ꯃꯃꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯏꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯑꯥꯔꯑꯣꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯠ ꯒꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯀꯔꯤꯕ ꯇꯣꯏꯒꯟ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒ ꯇꯝꯃꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯇꯣꯏꯒꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯣꯏꯒꯟꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯟ ꯍꯣꯀꯤꯞꯅ ꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯃꯥꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯂꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ yam fazana ko gi marik tumna thambi yam chume ojan thambi se ko gi silent hawk ma thang si thengkhang amuk tana te ko gi national media gi tv discussion sing da haiba tare false narrative me ama ko thambai wa form se me amam le even su gi matang na pula ka matam da ko da khulai tha ba se ko gi su gi ground thugai de me third day da ko gi state ki force sing tha ba hawrak pa da gi tawbuni ka haibna chingba narratives me amam le de haiba tare sigumba amuk khak tang na tan handin handin su maina ko gi tonga na kano to be po se ma khak tana tan leaders me am thina false narrative se ko gi propagate tong bai po che madam le haiba tare ai babung da lang che pabung gi huji akhoi gi changa iba khulai me am phagat pe khulap gi 900 minutes chang kai matang sei da akhoi gi Kuldip Singh security advisor da hangba wahang sing dani yamna ma masa ma kiso koi zai ta jan thambi ki mathong ram khang dra bra gyan ta dra bra but magi adugumba why he is acting in that way da kamaina tawin haibo hangsu me amam lai haiba tare khoi gi phagalai ba khulai me am sidagi han lai ki ba phagat padu dagi khoi gi 800 amadi yamna sophisticated weapon ne khoi sidagi lai ba pot na te originate taw pot na te haiba se kadai de lai no kai se ma masa su khang de kai na khumba gumba ko me am puna mak sidi thimina si ka haiba na sigi kano tawsi haiba gi pot ka sang haiba gumba haiba tare yamna khoi gi matang amada yam accountable oi da be mong da khumbai mong am su dum lai di aduga ma sigi change of kano se kari no haiba se dum lai di na implication of infiltrate akhoi gi huji across the border is angkhile ta seng hairaga di masigi kano si challenges si akhoi gi adum indiana nation sina face tawriba challenge na in larger kano da lauduri bani akhoi manipur se within india ni ada swai gi matang sida akhoi gi yamna haiba tare खुद कन्ना चरांग ना बस माइन तौरिंग ऐसे हाना से लखलु खोकलु ना मयाम तंगदना क्वेश्चन मयाम एंगल मयाम दे हंगी बचरक सैदा को मिलिट्री जुंता गी मयोक्ता लैबा पॉलिटिकल पार्टी दो ओपोनेंट की मिलिट्री कांगबू सिंगी से लुचिंगबा सिंग से इंडियन आ दिल्ली दा कौरकांदा कोई इनवाइट तौरगा वरी सानना बगी पोट सुसाइड मयाम थोक लै हाइबा तारे एंगल से सिदनी यामना ममांग थमजे की पाबुंग यामना कंफ्यूजिंग ओय पोट अमदा येकना बसे कनानो हाइबगी साइड कनो म ज्ञान तहंदा पोट अम खक लाई साइ मतang की नाम कमाइन थम्बिनिगे पाबो सुरबला आई मसिंग आई security advisor के post और DG की post security के मतंग में they're very high profile. आई मकोई ये तमक तक खन बा नहीं बसे I don't have any courage, but I have a reason to raise some questions. Top secret असुम मतंग सिबु बाजार दा कोई ये चना अंगुबु जोनबा पकोड़ा जोनबु दोनों गरम गरम पकोड़ा खाओ भाई आई पकोड़ा होजी तई हौरी जेरुम तो हौरी लाओ चरलो कुकी की मी चम अपन चखरे सुम तो नो मो चे तोखरे मोई मैम चेलन म तारे रन म कोइना असिम म टॉप सीक्रेट से करमाइने बाजार द बाजार की न्यूज़ ओहिली बना हवा अखोई सो डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट को तवक तौरी आई डिपार्टमेंट लेबदा आई असिस्टेंट बो खंगन दना एक्सेप्ट माय कंट्रोलिंग ऑफिसर टॉप रैंकिंग आईजी और एडीजी नत्र दे कोई सुंगतान ताने दे दैट टू इन द कैमरा मीटिंग चीन कुकी टेररिस्ट की 900 लाए चलो हाई न ताकपदी अखोई मैम पुन मक्सिबु की हन नंबर 1 नंबर 2 मखोई मैम से चीन बो उपाय मत हुनबगी लंबी शिनबगुम तौब्रा असिबो बाजार द टॉप सीक्रेट हाइब इंफॉर्मेशन सिबु मसिबो बाजार द जोन ब्रेने मसिन इन हंगजरी सो आई वंडर सर रियली वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग मेटेड आउट आई आल्सो वर्क इन द आईबी very top ranking officers your RP Joshi
then you have Mr. N.C. Padi, Mr. P.C. Haldar, then so many others, including Samal Datta, then so many other top-ranking DIBs. I happen to be nearby them, and I learn a lot of things. I am also your IBs, your instructor qualified, your officer. This top secret, we are never taught in the intelligence top rank, such a secret, this informations, how to maintain and how to waste what it is not being blown out in the market. Bajar de John Bernisibo. Hey, Misha upon cheng ray, high with the Nang Moiche Ramakoibu, Natana Mopam Kanto, Lero Hiro, Quibiki, Lira, Carino, a quick Kangdrina. Masim talks a top, idiom no need up. I have no courage, no power, no authority to criticize. But this kind of information, how it is being blown up, and what make the government, and how the media's accessibility. Yes, media sources, they've got their so many wages. But this kind of a top secret information, what we are taught in the Delhi's IB, during my 25-30 years associations with the IB, we were never taught in such a way. Even my assistant should not know. My wife should not know. My children should not know what I'm doing, where I'm going, and what I'm going to do. This is how that we are being told. And we carry it out. Tauri ve punamak asibu bajar da jolaga garam jalebi khao bhai pakora koi gi haji hau ta mangari lao char lao hai keli chana char lao hai da tin pai re jei be dauna nai nande changre ko moi shi tagudare shi tagud nang da tollira chelal lira Bharat Sarkar na nakoi ne de openly nakoi ne mating to so covertly mate noi ne mating to we have se ko ne matam punamat chingshu chingnei chumshu chummi, because we have got certain evidences. Bharat Sarkar nakoi todibe lila se mase kari lila no. I security advisor alone the amount the blame took day. But the drama between the government and security advisor and the government of India, and another drama by Bandi along with the armed forces, along with the Kukis terrorists, I really wonder it. America live CIA, even ISI, how they played the role in the Bangladesh. Nobody did know. Nobody, they have never expressed anything. How they have changed the government, how they have played the drama. Ultimate receiving and the victims, we all the Manipurese people. Top actions, what permits to you. CRPC doesn't defer that one cookie, he should not be applied that Bharatiya Nyaya Sanghita. There is no such word. Only the criminal, as per the sections, as per the Nyaya Sanghita, we are supposed to apply. There is no call that Manipuris or the Nyaya Sanghita. There is no Nyaya Sanghita for the cookie. There is a shop corner for the cookie. There is a hearts, the section. There is a Manipuri highway. Liberanes up na koi tauri se. Oh God, पुणे भारत सरकार तोड़ेंगे मत तो आपको भी कभी सजा मिलेगा. भारत सरकार भगवान देगा. जो कुछ जिम्मेवारी मसीह तमक तहली पुनमक न कोई से मांगनी न कोई से नचा न सु पुनमक न कोई से तुम नसीब हो गए. We really say, don't play fun, don't play foul. Mani tamdali ba koi punamak no mai pai de akoi na chumbata hai edna na koi bu aslam ushitana na kona netha ba to se na koi tawgunu ne Bharat Sarkar tawgunu na koi noi khallu no mat noi mat na koi gi na takta na koi isho na noi nat no netharak pada na koi lepak ta changhi no lepak ta no ma phagut pa ngamoi ne na koi bi anti Indian tahalle ne live foreigners and graded criminals. How they say that we are demanding our separate administration UT from India government? Akoi di Manipur tan bale. Wow, this man, this criminal, he be nabbed, he be deported first. Manipur da ko ning tambale pak leram da bhikha nidna lak pan nakoi bu akoi na nungshi na toru nakoi itak ta pham man amang ba phaidarak pa to se Manipur da libe Manipur praja punamak 34 community punamak achumbai tamak to lepo
नखोई चुम तमक नखोई अखोई माना तब जादे मसु मखोई बु अखोई लेपाक से पुंगतुम तन मांगहन न लोरे सब पेन दन अखोई ई थक न लेर नुवाइगनी न तौरिबा नमि खुदिंगी नमि कपलिबा कांगबो हु इज दैट कांगबो हु इज दैट पार्टी भारत सरकार नखोई थिंगे हेबदि नखोई थिंगमंगमी नखोई थिंगदबा करियो नोइते नखोई येंगबु यम नुवाइ मारेने नखोई ना तहनबा नत्रने मसे तौगुने भारत सरकार नखोई तौरबिसे हम लाली नखोई पाप चेंगनी नखोई मी ओइरोय नखोई नचा नसुदा अखोई अभिशाप अखोई थमोइद चाइबसे अखोई चुमने नती थमोइद चाकन लेरिबनी अखोई मतंग चाबद मदिग रिप्लाई नखोई पीगनी अखोई भी अतक्तम न तो न खनगनु अखोई द मणिपुर द लेवल लीडर परमस राजनीति सानगनु नखोई न राजनीति सानरगा कोई गीताजन साहब न हाइगुमना नसागी नमिंग तानबई तमक्ता मितै पुनमो लोइना हललगा अमद चंग सगुटपगुम तौब यावब्रा नखोइबो नखोई अदु तौरप तंजा नखोई मणिपुर लेहल्लोइदो नखोई मणिपुर लेहल्लोइदो नंग मितै ओरम बुजाय नंग नचागी नंग नसागी नंग सागैबु हान कंददना नखोई नम अफब सारगा असोमदमो सगुटपा ऐ फै हाइसनु ऐ से अते तोब सागैना माला हुक्सन तौब वखन लेब तारबदि यू गिव इट अप immediately such that kind of ill motive and ill thought togano manipur nungshu manipur means 35 community one community jada bodo let them go to hell no problem 34 community ko lady nungshu manipur bu manipur kallu irrespective of your rank your status what status you have when the Manipurese people are getting killed you are big people you feel that I am big what kind of how far you big and how big you are togano nungshibiu manipur bu manipuri nungshibiu manipur lebe sagai memlo nungshibiu akoi the aran ba thabak tor ba akoi bi netadal thambi purmo se nakoi thengna na nakoi han mangjau nakoi bi chingkhal lu ne hai bi sam yam noi jai pabung yam thuna akoi irang se lochina ba kari gi damak ta action lokhatte uraba si bo khanga pa si phoba dum lei se kari gi no haibani yam na akoi gi कई हाइने पाकुम दि फंगदबा लखतफम से थोअबा मयामने याम चाकना हंगी बो हंग हाइ तारे लोसिन बा यारबा तौबा यारबा से करी गि तौदे खंगदना उददना तौदबदुना देस अनदर थिंग खंगना अदगी तखनिंग मयाम अखोगी शॉर्ट कनो मयाम इंडिकेशन मयाम हम लेरे हाबा तारे सि फजना दुम रूटली कोगी डीपली एनालाइज तौरकांदा तौगे हाइरगा सु गो थ्रू तौरकांदा दुम लखत पे याबा एरिया से मयाम लेरे करी गि तौदे हाबा पोसे लेदि ए वजा ब्रेंद्र लाक्चगे अजबजिकी कनोगी मतंग सेदा आई टेलीफोन थोलक प्रेस नोट सिदगी मोगी पॉइंट से आ तरुक सुब पॉइंट से यावरी से हमतंग लखचगे खुदिंग मक्ता मोइन हाइ से पॉइंट तरुक से याम हाई अलर्ट लयु हाई अलर्ट लयने ब लोइन मुक सेक्शन थरांग नि कुगिराब एरिया से चथोक्तबा चथोकसिन तौदबा अदुगा लोइनना कोई मेडिकल टीम से मदुगा एम्बुलेंस सिंग से तारीख 23 दगिना तारीख 19 फाउ से याम फजन स्टैंड बाय द हाई अलर्ट उन लयु हाबे वफम से मसु पल्ले हाबे तारे ओजा सिगी अंडरलाइंग इंडिकेशन से कोई कमाई लोबे स्टेट की सिक्योरिटी एडवाइजर ना हाई गिबगी ओना तैनबदा आईटीएलएफ अमसुंग कुकिन पी कोटुना थोलै बो वाफम सिगी येंगगदी तारीख 19 से मो सोइदना तौगे हबने सोइदना तौगे हरपने बा तौरोयना खलंब लेरगसु होजिक्ति मोगी विलेज वॉलंटियर फोर्सिंग से स्टेज द मोय फजना क्वेश्चन पी रेबा you all the people who are guarding our own border si moina sem grabani at the very outset irang hore buffer zone in a them buffer zone sem is on the recommendation of whom Manipur Sarkar na state se tholai bi irang du control to bangam de har padagi Manipur Sarkar ki shasan si Kendra Sarkar na paisal aga security advisor si kano si unified command gi kano si lokthoga si minister di lokthoga security advisor da puna piraba matam se dagi buffer zone je seme buffer zone je semak pa horpa matam dagi buffer zone si da who are working together there in the buffer zone it's loina makta भारत सरकार की मखादा लेबा सिक्योरिटी फोर्स कांगबू खरगा अयाम मफमदा अदुगा हुजिकी मोगी विलेज वॉलंटियर फोर्सिंग सिगा डे एंड नाइट अदुम लेरबनेबा अखोगी कनामतन बफर जोन दो लांजल अकांदा मोइदा कांजलुबसु लेते अटैक तोरबसु लेते को अदु बफर जोन सिंगसिदा साइ डॉक्टर गीताजेन हाबिगिबदो मखोगी वाल मा मखोगी बॉर्डर मा खाइरेबा कनागी रिकमेंडेशन दा कनागी परमिशन दा
kanagi acceptance ta taurage haidi on the advice of makoi gi michang nena changi hedana khanari ba Bharat Sarkar gi aya bamaka ki makhada mogi buffer zone se masi same hedana wall se border se same hedana moi assume taw lai re boji hairi ba mafam sing sidane ba makoi gi village volunteer forcing se na koi masing thingam dana section na mafam jing juda akoi rom da maitai na sumaina tawra ka daure hedana one taina ba charge ama puthora ga tawra isina di maitai na moi da tawdore hedana moi ne numichi da khoi rom da tawrak na bagi madugi lambi ma thibra hai bane ba akoina khali bu wakhan sina kari noita di Myanmar ji hujik mogi hunta government siga Myanmar gi mafam khuding makta leiriba makoi against leiriba ethnic ngasagi revolutionary insurgent group sing siga makoi chakan na sathani riba war se same situation se Manipur da thokadori bra hai bane ba koina we feel afraid taseng na koina kiri de duneba Myanmar si hujik hue and cry everywhere mafam pudi magda hujik oi na mag hue and cry ni kari ta santi lebana te ba ko si gi thoi ba thodok se siga cham manana Manipur da thol dorabra thon ge na silabra haibagi pot am leyaba yango silage na khali bra haibagi koi da chingningai oi ba pot se karai dis tholake yango ba Jorsanpur da mini airport am saga ni hare 300 acres of land ya mark tawdun thame madugi damakta lamtu adugi demarcation adu ada loina mak sarkar na yengba hore it's pipeline da leire semgot pa hogdore haire madudagi Jorsanpur district ogera adege atopa kokitaba area singi ogera makhoi gi army gi recruitment rally ma da yawga da puna ma candidate sing do maduk sing dugi ju nearby area ma da Mizoram da chatlaga parkha thaba atopa wafam da parkha thaba sing du di sentum gi kudongsa da basa thoksa sing gi kudongsa da puna mak sing du yengera kanda khwaidigi nearest oba mafam ma da PBU are Jorsanpur da pire for example to we have tore to we have to reba aduna akoina no gi hojik se hojik akoi gi thamoi de polai bu wafam di yes matam amada mamang gi sarkar leringe matam de look is policy hairame ba look is policy dagi ngasagi kendra sarkar da anoba sarkar am lakhiba matam dagi di act is policy ena lai act is policy ena lakhiba matam dagi di Southeast Asian highway sing siga samnagadabse kanana corridor orege haidana thirapa matamda Manipur no orani hare hoji Imphal More lambi si Asian highway number 1 aina thon greba connecting Southeast Asian countries in siga samnana bagi damakta Jiribamda adegi Imphal phawraga train lambi pusan gidore adegi national highway sem gidore atopa makal makha kayamagi thorang Bharat Sarkar gi road map ta leidana Southeast Asian countries in siga connect tongna betoreba adu den Myanmar da thoi bu wathok sida Bharat Sarkar na be mana haigi ba matamda khogi Myanmar gi achouba lalholup kharagi adongi airport do amta ulpiwa se airport se amtang chanbidra se airport se yengbiu yadribo yengbiu ngambra ya bro aya yareko kadang chawtonu ko topiu ya bro yengbiu mi asi hoji Jorsanpur da sana na ba ya plan tawreba ya policy si loina kano tawlo ra bane sure most lore se airport lore si government of Indiana kanan tahuli government of Indiana masi phajana paikhale khoida yamna peniki oiriba Surbala khogi thawai sida khoina tungda lakadaba si meorol singi damakta wari bati ko atai na teba hujik si is aigi assessment gi matungina ni ko Myanmar gi tongan ba achoba lalolu kangbu singi luching besing Delhi da Bharat Sarkar na baton tawraga seminar ama pangthokani yawira ro haire mayam nangang re PDF kanana link khali adegidi lalhoba kangbu sing se kachin kogi arkan army sing siga lalholup sing siga kana ga brother alliance ka PDF ka KNB ga du ga pulli ba puna maksing se kanana karai degi kari haisige makhong somake kanana awada pa sammi kanana makogi daka laiba sing kanu to we have it is open secret or baneba everybody knows it loina khangabneba
ngasi BJP gi kanoda thambal sanglen da pangthok pa thorom amada khoi gi handakta Prime Minister na America salu bostu khoi gi India ga America ga gi lainari ba bilateral relationship sida hena fagala ani haidana Honorable Chief Minister na pi gi bam la it is very good tawgudabu akoina yamna panic oriba yamna concern oriba nungnang ba ma poi bisidi kari noidi Myanmar da thui bu watho numit kudingi oriba phibam se akoi gi Manipur da su ohella ka dorabra kari gi damak China karai de lei Myanmar ga thangna na lei Myanmar ga China ga gi relationship karai bo pai karai bo phatte kari de India na thugai na ho nei masigi mayam amasu perspective mayam amasu ko ngarang ibem hoigi channel sita khana bada akang hai academician mayam amana yam phajaba mod mayam ama phongdokhre akoina hojik pakhali bidi atai kaim nate atamna na maitai jing sida attack tongna ba lambi se thawoina nan thokiba press release press conference aduna ohellabra haibane madugi khudong sab lauraga ITLF na kuki inpi na or kotuna maitaina moide attack tawdore haibagi badnam allegation ama puthokanda moina khoide attack tawrukna bagi lambi makhak numitugi press mituna pira banai bese ai second round thamjage okay sir yam phajabo jai observation thambiri haba tare moina tawrukna bagi lambi ama thidabra habese akoi dum significant oiba point to be mark ai thamjage smaina oja bigita chandam laksi go jaroi begi se ai tetang oja thambiyo ojigi oja birendra thambigi beta yam phajana akoi gi Myanmar gi junta gi thengari ba thongdok sima akoi gi Myanmar da oire ba irang simak Manipur da gi phibam dumak adu thoglak laga drama du oirak nambagi post tar abrai ba swai area se lakjira kanda Myanmar gi irang se loidri khadi akoi gi Manipur da su irang si loida bagi phibam se sawa de comment tham dine goja jubla kanoni hause yamna khoi gi center gi hedare ko center gi yam ngai ba magi dream magi manglan je tam dana sumasa sengai hedare ko ayam sang pijara roi ko haji kanada khodomona Myanmar thoi ba khoi gi magi junta ge dugi magi crime je sina part amani hebadi adu su correlated ni ko Bangladesh so ju correlated ni but to madugi illegal immigration crime pa ba thong do ma yang Manipur ha jala kan dugi inflection ma kan khoi je wa ta ga ha potu mani then amana adugi due advantage lo matung da Manipur da Kukis sing na ka dore ai khoi Marina particular India ha kan Manipur gi lam area kha show kan da Manipur gi ne adu Bangladesh ki ne adu then leiba Myanmar gi area kha ji punjil la kan ta fa na moina chin country ma sem chin state am sem gi moi manglan dum ma gun le re adu ngasigi paper da sima paper da kotok javani ko center gi khoi Union Home Minister gi tamo Amit Shah na mana ngasi ai khoi Tripura gi lal ho look ani gi kadar 588 ko kulai tho chonje khre bagi report quarter mana phone yawe ba ko north east ta tamo amuni to isna kham tami se ko tamo ko paper da yawu ni ko na ko to se masi de ko na hidden agenda ko le ba tamo ko ai ko na haji ko na no isna atopa country me am gi tungan na sagi oek ya ko pe ba me am gi tamo ko adu particular state Manipur manung ji da central la na kari mingi nge ba jun sai ya ko to ya le ba tamo ko ai Amit Shah na mara phone to poji north east ta wari sanadaba achogba la lu ama khakta ngai re haina man quarter hai ko si tamo behind the scene moi de mangla lam khak mangi ko asi leiba Tripura gi ngasi gi magi leiba ngasagi kerer chonga ga marfu ga mari klai thanga tuna changa gi bagi oba referendum lo kanda Amit Shah na hagi bazi north east ki manungda wari sanadaba achogba la lu ama khakta ngai re haina moi na quarter 4 le ba tamo adu targadi sai hida center gi achogba mai proxy oba to ala magi dream ma khai dare ko cookies use and abuse cookies bani khulai na sin kanda ai gi Manipur si kayum khada da nam sin nam khona magi planning ma leira bra basi basi sai operation ma lei tam ko maximum lai uduna center na lo role ji koi yam ngani ai oide adu butam dam sa sengai tam ko sai ai koi ka do da ta ga di gi leiriba political wing gi leader sing breaker bishar sing intelligence sing koi leiba imai ben sin na whatever koi lejeri ba hana Manipur kanada show daita lo lakhi badu mai pai pugi blood pai pugi masa masuni hai bina ai koi hajuk Manipur thugai na silai badu gumba tamthi da kuki ko habitual layer ko mapun sigi na ol ngang da badu gumba Manipur thugai na sin ba number 4 yon ba drug thaba kangbu singji da ngak thuk chanabi da makte koi apun bagi unite ko force ma ai koi unity ma sengon no tamoi ha ba tamo sai thamjagi
yam phase jai hujiki point se khatang pabung da sangthabi na ba roi begis dai hai lakse ge pabung da huji ojana thambi ki ba are cookie being used and abused by center kamai thambi ning pabung yang Bharat Sarkar ki policy se taseng na mo sa mabuk seng de to budi mo policy program kyam lemani lot laga covertly overtly kaine to ni am lady ye amadamu chungchangani geopolitics amadamu tawgani NSN I'm na haye pun mo to lan bam ta yarum dre haji mo Myanmar da hana ausang sui ki leng amu atopo dollar mi haji mo okay okay army general ga amu napsan naraga khar tawgani amu laiba moi miam se moi gi chin ko gi jogi moi mem group mem splinter group nam Delhi da mo kogudari wari hotai sabagi tawre road se amna lo re jane amor se sampat na harta matam su pung 3 minute tarata salabna loisan no tarawne samna hairabadane aina khangjab loan the last loan the hijarage manipur kan si hairabadi chin kuki jogi terrorist ki mitara MLA se tokraga akoi mi yankhai leba MLA akoi na kandrabadi manipur ka dungur se tangdule tan leba ngamoy aduna manipur haibasi sagi gi leriba akoi kunthra mari leriba se makoi gini akoi gini makoi gini manipur da leba miyam gini masagu tangdul ta leba ta secondly 50 MLS nakoi sagi ching khangde tam khangde religion tongam khan amatanate nakoi mem chap manarba tanjata Bharat Sarkar mukkadamne Bharat Sarkar lakan nakoi nakong kha da lakani nakoi lakani ana akoi asumba se akoi masin da lalong amusana ba ai kar phayen hai sunu ai amu chief minister pam munge ma mu indhuraga ai amu lake ai amu opposition da leri ai amu sunu chakke masil lila sana ba nakoi tokho 50 MLAs you unite Bharat Sarkar will come to your feet because without 50 MLAs consent natana Manipur ta koi mai ka lal nahi jo koi kisi इनका बाल बाका जाए हाई बर्थदी सम्मत मोचिंग मकोई नि चिंग मंगमोय अकोई 50 MLA से मानदबा कदम तो खाइले ताब खोपसि चिन कुकिसिगा सगुलगा मकोई करी काना फंगे दुरि कोना फंगनी मंगन ब सरते खोइ मंगहली अदु 50 MLA चानबिदना नकोई बैन खोरमजरी नकोई नसागी स्टेट नि मणिपुर बिलोंग्स टू यू 50 MLAs 10 MLAs की नते नकोई न ngak patai nakoi punna manarga honobiu manipur kansi kallu hanadigi lei chehi cha kya de lising kya dige amuk kamu leminesi lemino nakoi na makokani chingbiu chingbele mi ka sala chief minister ka su oyune we will welcome but don't forget you belong to Manipur save and protect Manipur and let us live together like before and let us unite together hai bisamtang ai okay yang nungai jai pabung aroi begi da oja Birendra da oja closing remark ta pabung su thambiri state lengak se khoi kem ta ngamdrabra koi state lengak ki sar kanu se magi role of 50 koi gi MLA aduga government of Manipur closing remark we no ja thambiyo Surbala ngamdaba makti oramoy karigumba manung da khara leiramba yai isam samna ko ai makna hek authority natabani na madui matang do de sang na comment piningdre adubu aina ngasigi discussion sida yaujaro bagi aigi aroi bari mak ama thamjau hairagadi aigi wakhalon degi oi ama khatang thamjage jiribam do oishunu sugunu do oishunu yangang pukpirom do oishunu sengmai rom da su oishunu akoigi ni haina leiri mafam singi mafam amatada akoina bom thadaraktre nomai kablaktre haraga akoina santi leire haidana lawbadudi ko akoi domaina di leithu aningde yam singna akoi gi leizariba mafam masida akoi gi iramdam masida akoi se ningkha tamba haibado madu deprive toraba matam sida ko koina kendra sarkar da su oishunu Manipur da su oishunu lakningba luchingba su laksanu lakningba party su laksanu akoi masen lingjen manadabadagi akoi masengi apunba saktamje maduna akoigi sakti yamani haibasi ulauba ngamaktabadagi ngamhaudabadagi akoigi nuksigraba ipai puna thammiramba lamdamse mache tana kai khigo haibado matumda dadi akoigi public mayamna madudi khangmina seba but last agi appeal di concerns in the aina appeal tawningba makhak layeba no force in the world never possible to breach
spring haiba summer haiba winter haiba ko atam haiba sidiko पृथ्वी की शक्ति अमदने मसी थुगाइब सुंगम ngam haiba se ai masi madi last ai thamjage aduna akoi masen gi apunba gi saktam sagat lawba watpa akoi masen gi marakta nuksinaba adagidi akan bagi pressure ma sapu ma akoi gi da lingjen manadab iramdam se maset ta na kai ki habedudi akoi ihak thaksi da thon gumsi madugi da makta langning ba mi lising musu laksanu chama panju laksanu haining busu hairasnu ba leaders adugi da makta akoi thauna leisi habese ai thamjage yam ngai je yam phajai ujage ro ba khoi closing remarks habda apun bagi sakti akoi gi punna lepinna ba mina akoi punna lepinna matam da akoi bu kanam tana tonga tokai tahan ba ko bi henjen bangam moi just like winter summer autumn akoi samai lei dibas mai thugai bangam dabas mai na akoi apun bagi punsan bagi sakti duma yam namak dakar oira ba khoi mase mana bagi punsin bagi apun ba saktam sakdi du ut bagi chap chaba aduga thengna bagi matam do yaw bagi form ju lei re ko jan thambi yam ngai jai ko gasi gi dialogue program sibu saruk ya biduna chinba matam kya kai thokpi haira kanda mapung phan bi bedam ta ikai khumna jeri bai panelist ahum pabung sonamani oza birendra madi oza getajen bo han thagat chari gasi gi ode dekhu gi dialogue program si matang ase lojeri hayeng chu pungpham si makda sungsoi sudana lamdam ase thoiba tongan ba thodok wathok singi matang da khana nene bi gitan jadu knowledge window tv gi dialogue forum na puduna lakchigi miyam sungsoi sudana meeting ta biu punong pamukahna khurum jari